tun ma zongin Isua chanchin hi ka hrengai lo Christian te pathian chu sarthi thi dan thalo thi tin kanui zathin ama saberin lalpa chu fakin omro se kaming chu meizin ania kol namnin Buddhist sa khuwa kania kapian le seilen na chu Erawadi region miaumia khuwa ni te tangin rathei takin kan seiliana achang phei chuan choi tur kan nei lo wangin kan huana coconut chu lowin soup angin kan siama chungte chuan kan in no pur thin ani ni khat chu kanu mel hriat nu pakhat lo lengin rengun khopuya mi ina omle andor nga sak tura in hlona tura hriat thuran soya ti chuan mi ina om tur chuan rengun khopui ka pan ve ta roi mai ani mase ko omna te chuan min hmusitin min ti du ta em thina an ei bang noi chia min ei tir thina ni thochun zom du to lowin chuak du maila a thei to lo a chan chu in lam kan har sat awangin kanuin ka kum khat hlo tur ala lok sa vekani chu wangin hre om ti hle maila ka tor ram ngai ani chu ko omna in nei tu te thian tha pakhat chuan min khongai awangin kum khatata na ka hlo lo lak lok to chu peletin in danga min om tira mase ka omna in thara tharuk vel kom nu chuan kanu dam lo na salutuk adin huna thalo ti chanchin chu ka hleta a ti chuan kan khuam yaumia chuan kanu enkol turin ka hota ni kanu din mun chu ani tela thatlo chhotak awangin damdo in admit nan tin kapa hne na cheng sing ni kadila mase kapa chuan kanu tan poisa zon theilo thu min thrila kapa thiltur che kanaya o soita che mami kanu dam lo na salutuka damdo ina admit ka duwa cheng sing ni vel min zon sak theyengem keipo inda khama poisa ka pu ka tam to lutuka puk na tur ka hre to lo kapa hanzong le ram te khai ti ngai na ka hre to big lo ni mami kanu chuan kafanu nangma chau hi ka kianga om chhun le ka nei chhuni ni to a min kalsan su o atia kanu din mun chu athalo ter tela ataksa tang te chuan thilrim chia engemaw hi chu arenga wangin kanu dei te chuan in chhunga po om tirin phal to lawa in hnuaya kudam chuat po nei lo leya chuan khum pakhat nen kan nu fa chuan min om tir ta ni tu man min run kan ngai lawa tu mai min ngai sak ngai heklo kanu chu chau to awangin a o po chuak thei to lawa athana izong zong som khomin zoide hian min run bia mami muro mamo kanai ni chuan karun kheu mai don chenia atia mase jan laidar som pani vela ka har chuan kanu chuan nun na lo nei to lo ka kut vuan reng chungina liamani ka turna lutuk le kalung selutuk chu ka tap faka in chunga kanu te chuan tap vak su aliam tur te chu an liam zo to ita vak khan arundam le don chuang lo min tia chu an tong kama wang le kan nu fa min en san zia ka ngai do in karil ruan nain ka tot ema alla ka tanga tal chuna kong thaber chu pasal na yani ka tia ti chuan kanu thi tanga ni rei lo te a chuan pasal ka nei ta ni ka pasal hi Roman Catholic ania kei Buddhist mase kan sa khuana chuan kan in chung khurati buai lem lo ani arin nalama kala kei karin nalama tin kan pa hian Isua chanchin hi voi khat ma min thrit ngai lo bokani ti chuan kan in nei tanga kum riat na kum som thum vel kan in kan pa chuan chaina rama na thoka kala du thu le poisa te po min run thon chiang tin min kal sana chutia min kal san lai chuan fanu kum khat mi le fapa kum ngami kan neya thaina engamo khar chhongin ka fa te chu ka enkol thina thil ka zorzo in ka ho hi chuan karila tam lu tuk hi chothing le ngapi kan somnga mana peksa ka leithin chu chomin ka ei mai thina mase kalim theilo lungai nei min tel ri na sat to ema wangin ka hroka tang thata ka tap zoi soya ka mit tuite chu ka thlenga far ko thina ni ka pasal ning chu ka lama
kan nu fa ho re thei zia hi ron ente tin ka tap zoi thina ni ka fanu hian amut thopia gin chang le nge thina chungte ho ne na poisa pu ka di la in somnga bak min puk tir ngai lo kadam chunga ka thei ngil to lo tur su ka fa pa hian anu kanau chau hi thile le sak thina kei po ka du ve thawasin kanau chau hi ip mangai ati thin karil ro na lutu boya somnga chuan inau ta tur chaw le theya nang chu upazo kinia eng po ni se chothing solo fa ei mai ta se poisa tam deuh kan nei huna ita tur kan lei teuh don nia tin ka nem thina ni ti chuan ni khat chu ka thian pakhat hian hetiang rengot chuan ani theilo rengona men ron zui le ro dor nga ka in hlo na tur ka thia chen na tur le eile in po ngai tu sakiniang min ron zui ro tun ai hian in din mun po lo ziom dona sin atia ti chuan renguna chuan ka zui le ta ma se ka hlim thei chung lo a chan chu kum khat mi le kum nga mi ka fa te ka hnut chia ngai tu alawin ni khat pok ngai lo ka fa te ka ngai tu awang ka lu ngai na le ka mit tui tla te chu ka tho puiten an thra chianga min lai na the ema ti ngai nan thabik si lo tu khat chu Sunday ni nia ka tho puite chuan an in khom na kal ve turin min soma iril ruhana le ilungai na te po tle min siom thesin min dia ti chuan CBC biak ina chuan ka zui ve da Christian te biak ina hian voi khat ma kala kal ngai lo wangin makkati ema kona oma biak in chung bo ruak chu dai rui maya mi ten pathian an faklai te chuan thamwan na an nei ani ti ka mu theya ma se kai ro ka thamung ve thei si lo phurit ta ka phura kungpo la tling lo ko fa te ka nut chia leiba tam tak rul tur ka naya lungai ne tam tak ka phurani kading le ave mi te ka en chuan an vain an ku chuan phara pathian an faka engtin nge ka om ve don ka hrelo chuti lai chuan ka ma worship hroi tu te chuan Isua Krista min chandam tu ti la chuan ron satan ta chutian zai lai chuan zai hroi tu chuan tung chuakin unaw inuna khan har sat nei to kem lungai na le mang an nei tok me kem ama Isua hi ron pan ve ta che I har sat na lakata chan chuk thei tu che ni sin atia ka thin lunga chuan an soi Isua hi anung tak tak em mi an soi Isua hi anung tak tak ani chuan chu pathian chu rin chan ka du ni khria chian ka du ni ka u naute ka nu teite ka chung te tu ma rin chan tur ka nei lo ka pasal lai min kal sana voin ni thlangin min run beto lo an soi Isua inung tak aseta min chandam thei ani chuan he har sat na le lungai na phurit taklak tang hian min chandam ro ka tia kha kha tong tai na ani ti po ka chung lo chutia ka soi lai chuan engtikin nge ka thing thi ta ka ta ka hrelo dik tak chuan khati lai khan rin chan tur in nga na tur ka mamo tak zeta thinlung ke som tak zet in pathian kha ka bi ani ti chuan tuwe moin tiang hian akut patni in ka dara min rundoma ka fanu thoro ikianga tu ma omlo ma se itnen ako omranga sin aron tia tuwe niyang tin ka hoi chuaka kabula tu manom silo ma se tuwe mo hian chiang takin min kuwa a o ka chiang em boxi Isu hei hinang ma ini tak taka kamang an na le kalungai na lakata min chandam thei tui ni chuan min mu ti ro tin ka soi le a ti chuan in khom kan banga kan na thona hun lam panin kan ho le ta a chutatang chuan Bible sirna ate crusade ate pathian mi te in to khom na te ka kal thina ate beratangin pathian chanchin i hriat chian ka du ni ti chuan kai ma thil dang lam ka hriat ma sak ber chu thamwan na ni ka thin lung hi thamwan nei na khatani hun rei tak ka mu to lo ka pa chuk mu le ang mai hian ka in thria ka thalel ngoya englai po biak reng ka duwa ama ne na in pol reng ka du ni ka thin lunga anunga ni ti ka hriat chiana a hmangai na te ataka ka feel nu chuan tu ma nor na le ti luina omloin Isu chu kalal le chandam du ka poma baptisma ka changta ni ti chuan ka pa hi ka thiam ang to kin pathian thu ka hril ve thina Isu chau hi kong le thu tak le nun na ani ziate
Shem hun kan pumpel na kong chuna ni iziate ka hrila. Mase ka panen chuan kan in nia hi ani ngal zel ani. Ni khatsu kala hrereng ni lai ni niya. Laputa lama chanchin tha hrila ka testimony soi turin rongbol tu denen kan kala. Mi so panga vel kan niya. Bai pakhata mi pathum zel in phurin kan kala. Kan kal lama chuan kapa chudam thapa ngai takania. Mase rongbola kan thang hlan chuan ko thalo le luakin thlak buaka. Akwa pudreng awangin politin phangaya. A cher ema. Aru chu avunina tuamani topto. Minrun phona. Tamdoi ina admita ngai thule keima min nga thu minrun thrila. Ti chuan ka omna muna chuan ka tongtraya. Lalpa kapa thile dam hi ikuta omani. Kapa nun na hi ikuta omani ye katia. Ti chuan in lampanin kan hoda. Mase kha mini kha makhop mai. Kunga chuan kan thang rei ema. Ka uin minrun khol lea. Kanao khoilai ngai nun khlento. Kapa tin bun hi athalo tak zet to nia. Amit khurte po dum vek to a. A o po chuak thei to lo arun dia. Mase chu ta tak chuan pathian tu kan hena lo thlengta. Lalpa chu fakin omro se. Ni danga kan tlan zung na konga rei tak kan thang chan chu. Pathian in ti tu manaya. Aro puina lan chuatira tumwangani ti thu kan hena lo thlengani. Ti chuan in kan then chuan kapana. Alu chunga kut ngatin ka tong try sakta. Lalpa thina le nun na hi ikuta chaw omani. Kapa hi ilani point ka fakang che. Ani lawa kapa hi iti dama. Anu ni thak dang lam don ani point. Ka fak chenga ka choi moi thawang che. Lalpa engkimiti theya. Kapa dam na pe thei tu po nang mai ni tin ka tong try saka. Ti chuan zana po chuan ka tong try le a. Lalpa zan ina hian ka rolin kapa po tui takin amuang ti rin nain ka puanga. Natuk zinga po ka rolin dam takin at hole ang ti rin nain ka puanga ni tin ka tong try le a. Ti chuan zandar som patnile minute nga vela chuan ka barun har chuak ta. Hallelujah lalpa varo pui tak e. Chu minute ang chuan kapa hian Isua ming hi voi khat ma soi chele do ngai lo. Eng tiang khopin nge dang lam ti chuan sang ni som pasari December ni kuwa zandar sari vela Advent Christmas kan man lain. Kapa chuan keipo baptisma min santir vero aron ti ni chu. Keipo ring tu ni ve ka du ni. Ka thi huna rem mun kal ka du lawa. Isua rin ka du to a. Van khopuelu ka du ni tin kapa po baptisma chang ve ta ni. Ti chuan chu ta tanga kum khat nuwa chia chuan kapa chu ring tu thatak nin lalpa hne na chol ve ta ni. Ti chuan keipo lalpan kan nu fa chawa om phal lovin. Min mangaya min thathiam em tu pasal thatak min peleni. Kanuna hian lalpa thatna te hi ka soi seng lo. Ama hnai tu ten nuna a thatna le aro puizia lan tir tu pathian ani. Chu wangin voina hian kanuna lalpa thatna te karun share ve chewani. He ka testimony lo nga thatu zong te nuna lalpan thu soi theu ro se. Pathian mangaina le thatna te keima aya na sa zo ka dong tu lo ni ula. Ama rin chan tu le akmanga ina tam tak dong tu ni turin lalpan mal som vek cheu ro se kanome Yesu bia ke tin lo shi Cao mian mu ko ro ma de ba ma shi Ke tin do sin na ma ro Bom dizer que vai ser go mi Ti so high